Airasia Vanlawng amailay Hmuh kau Tiin Indonesia ni ati rilitanga atlami Airasia Vanlawng i amailay an Hmuh nuwa adang cheu chumjong Hmuh nak ding in ruachan nak a chin kau Tiin thong kan thei December ni kuleni riat nia Indonesia Singapore azuan yawa Java rili chunga atlami Airasia Vanlawng QZ A501 e amailay chu Hmuh kho chang Tiin Indonesia tuambaw ngai tu polni fentarna antwa Vanlawng arok mile athi mi rok pol kol holdinga tuambaw ala chuama mi bambran soli unit chun rili tanga athak mi manthak pol musaknak atwa alyawa chun Airasia company e logo chu thate in Hmuh kho ase thilsi ning phonga chun Vanlawng azuan liao thilsi ning pol chingken tu black box chu Vanlawng amaileya Hmuh ton asi cha a atu Airasia Vanlawng rok mi amailei Hmuh na ka hin ruachan nak tampi a kampek kau Tiin bambran ni chun achim chap hi thil kan to ami chunga lamtlin nak zaimuzat Hmuh kho thwama atu Hmuh mi zong hi Vanlawng i amailei ase kau ti mi hi fiantar na kan to kho kau Tiin achim earbud A320200 phun asimi Airasia Vanlawng atlak lewa hin mi pizza le somruk le pani ani tali Vanlawng chung umvialte annun nak aliam chang Tiin ro ase tu tianga aram kipin bomchan tu pol phone in kol nak chu an to leo ase I rokza pi somli le pakhat chu an Hmuh than chang Tiin channel New Asia thongjam churchan in kan thai kaima kamin chu hoiling tia ase